Adto'y bakit? Napangabakak. Ha? No kasta? Nangabak kayo manan, Vic? Wen, addaman paggatang tayo iti bagaskin si Daenain. Pundwa mon, Jeref. Tapno saan mo na problema hindi masita tunggal agluto ka. Ay, Ni, apeng agsinnaay ka ngay bakit? Saan gan samot ang naragsak? No awan kwarta, naliday ka. Ngam nada kwarta, naliday ka latta. saan man Maragsa ka nak, tadamanan maigatang itimakan. Iso na lang ta. Kastoy talatta ka din itagnanayon. Sugal ti pagtataudan ti kankanan tayo iti anak ta. Ay na, saan la adata ti kasta? Adu tayo. Anyang arod no kasta ti pagbiyagan ta. Kanya-kanyang pagbiyagan May met mo ti kastan Ngam tayo agtakawak. Ti kayat ko asawan. Apay talaga kading awanan plano nga agsapol iti sabala pagkwartaan. Agtrabaho ka kumamat kasjay. Kay, apay ti kunam. Nalakaayat ti mapan makisugsugal. Makabannog tupay. Pasaray adayo a lugar ti papanan may. Makabannog ti agbiyahe. Tuladam man ni bayaw ko. Agtrab-trabaho kas karpintero. Nanyat amok di tangay. Katjak mo't amot ag karpintero. Saan ko mo't atalin ti kasta? Kat mabalin mo't asumurot ka kankwana. Tapno adala katulungan na. Agkiwar iti semento para awat kasjay. Wanto. Ikondisyon ko pa iti bagay. Tanarigat ti mabigla. Timing, bakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Damag ka anangabak ka kano idi kalman, Vic. Uwan na lang. Nan, mangtid ka mamag nga raw. Makaliplipat kan samot ten baraw. Laglagi pa, adakkel ti utang mo ana imbaga nakam kanya. Tano saan nagapo kanyak, saan mo ana asawa jay anak ko. Siyak tinang durog kan ko ana, tapno aklunan na ka. Dandan di nakakayat, idi ti anak ko, Vic. Uwan na nang. Jak malipatan day ta. Antoy na lang. Barato yo. Ha? Sang-sangaribaw? Ay, nayunan mo Ay, sangaribo pa Antoy nga ron. Dumawatak tulay ti kwartakon kinilida. Ay, thank you, Barok. Nagsingput ka talaga. Sapay kumata, di ka agbalbalew. Naparabor ka kumaakan na yun. Pautangan nakman, Sally. Napay, awan man bagas yun, manang. Adamo bagas may, kagat-gatang ko itayag sapa. Adapay bagas me. Ngam aramatak ko maamang i-process iti papeles ko. Padasak man taga abroad. Anya? Si kalat amo ka makatulong kanya kading ko. Isa pa nga asim. Pabuludan nakman iti pag-abroad ko. Di ka madanagan tamayadak tumutlaang. Ay, sigurado ka, manang. Kunak man no di mo ka ba ilan na panawan da bayaw kanti anak yo. Nagrigat at talaga timang panaw iti pamilya. Ngam ikarigatak Tani, di mo't aggunay jay bayaw mon. Iso asyak man lang ang tagtrabaho. Ang ijay abroad ti kayat ko tapno makaurno nga kadago sa ating ko. Kasaritak to pa jay asawak manang. Ipakadakpay nga umunaken kwa na. Tani, kwartami mo't adwaday jay. Sige Sally, awan problema. Makauray This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka ko mapalubusan nga umadayo lida bakit? Ngam amok apara mo't lay ti masakbayan tati pampanunutay. Ay, jak ngamin kaya tagnanayo na kastoy. Di ka ngamin nagsapol iti trabaho. Iso asyak langan ti umadayo. Ado ti arapaap ko iti biyag lakay. Kayat ko ti maadaan iti business. Oray siyak. Ado ti kayat ko a business. Ngam puunan ti problema bakit? Kamabalin tamatag business iti ure basit la apounan. Tao maduntumo laang. Maday ti basit a puunan. Mabayag a dumuruas. May mayat no dakil adagos ti puunan ta. Agtarakan da iti ado a buryas, ado a manok, kan ado a kalding.
Kasta ti kayat ko, makitinulong ka kanyak lakay. Tapno pumintas ti biyag tayo. Diyak kayat agbayag ija abroad. Iso nga agawid akto numalpas ti kontratak. Iso nga paman nga agswildo akto, rugyam adagosan ti ibagbagam a business anya. Agurnong tabay mo't tamay met no dakkel ti puunan. Tapno dakkel mo't adagos ti maganan siya. Ay makamu ka nga rod Basta saya atem to Sikan ti pangital ka kiti amin. Kandi mo kumabaybayan ti anak ta Wen, di ka madanagan bakit? Natalgad ka na yun ti kasasaad ti anak ta. No agawid kan daw, nalukmagan ni Jengjeng. Wait! Ho! Inta ta! Ho-ho! Unay ka dahi ta alakay Wilsonan, tanagpig sa tingiwan na. Di kan sabay mo nakasuka! Psst! Tangiwat yu atata, mangag na kayo ni bakit ko. Ay, kunak ano naka-abrogan? San pa'y inton umay alawas pa'y ti flight na. Ay kaling kangarod agrobatan tama pantan. Maladaw tan. Nyak pa'y lang makasurot ita. Taon kwartak tata. Tainted ko kini bakit ko. Diyak makadawat king kwa na. Tama nga numakadlaw. Ingkarik ngamin agbalbaliw akon. Anya? Nukasta, agbalbaliw kan? Saan? Apay ko kat nailasag kun di kasta trabaho. Orayak la ang maka-flight. Kat no maka-abrodan, oray inaldaw tayon arumwar tata. Diyak mga mapaanan tawa makadwak. Amangan no makimos ti kwartak. Sana bali tata, 1 week lang ti orayon. Ag-flight tun di asawa. Ay, kasi matya kapsat ko nanang. Isunsamot lang ti agpurpur. Sige, para iti masakbayan ti pamilyada. Ay, kahit agpurpur. Sige, matya asawa na. Takanayon na mo ngay kan iti kwarta ni Manong Mau. No, ada kwarta na. Win sugal mo ti paggap-gapuan ti itid na akwarta nanang. Kanya ngay nga raw. Kasta talaga Iso nga ron mat ti pagsapsapulan na bay. Kung sinchin yung mat ngamin ti kasdyan nga aramidon ti asawa na. Iso saan nga agsarsar ding nanang. Ay, awan karbengak mga tipa iti aramidon na. Tamanugang kulaeng may. Enton ginora wano inapanak. Ay, ti kunayo kit dinanang. Tunggal mga bak, adamo porsinto yung amin kenkwana. Sasawam mo salay. Agtal na ka man. Katuan mo't. Kanagpada kayo ngamin iti aramid nanang. Ay na. Ay, pagliw-liwa aklaang mo dayta. Bakit akaon? Kasapulak, timang paragsak kanyak. Iso bay-bay anak kaday anak ka. Pagpalpalabasak lang iti oras daytan. Pangururayak, iti ipapatay ka. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Vic! Agpawitak no bigat. Kompleto mo ti materyales para iti kulungan ti baboy kan manok, Walida, tanong makumpletong ti materyales, parugyak tumutin nga iparamid. Nasayat nga rod no kasta. Agawa ang tagpaaramid, tapno makarugita mo ten, lakay. Wan bakit? Di ka madanagan. Bumak ng tanto. Basta numalpas ti kontratak dito abroad, agawid akton tani, nagrigat kayam ti trabaho ditoy. Di mo pa'y kamakudkud ti nagatulan, gapot kinadot trabahon. Alawan, agawid kanton bakit? Di ka mananagan, tagdantong negosyo ta. Basta gawa ang tagpaw iti ti kwarta pagpuhuna ka, tapno makapagrugi akon. Okay nga rod, nungay inuta marugyan. Maditin inot bakit? May mayat na urnungag pa iti kwarta. Tapno nam na minsan amay rugi. Tanuin inot, mabayag amalpas. May mayat tayo 1 click. Malanga rod, makamuka, Vic. Kanuun gayam, at napanunot ko sa bali a business bakit? May mayat sa timini grocery nga ipatakder ta. Ha? Awam mo unay, babalay di tayan tayo. Adayo iti highway. Asinot gumatang ngay. Saan adito iti pangipatakderan ta? Ija probinsya mi. Taigit ti kalsada di tawid ko adagay jay.
Kan adon ti babalay jay. Kat awan pa'y grocery jay. Mabalin mo't Di kasanungay tabala itayo ditan. Kapilitan nga agawid tayon to ije probinsya yon, no ije tayan tinegosyo ta. Kat tawidan to ti anak ta. Nadan ton pamilya na. Dito iton ti pagnadan na. Malangaron, plano man na imbag no kasano. Sa bagay, napintas ti grocery a business. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Rumarak, Gigi. Mangan kanton, wan? Nakaluto akon. Inlakam ko ti kanam iti pangaldaw kan pangrabi. Marabian kayo kadimanan asumangput, tatang? Papanan nyo manan aya? Inlak asikasuan niya pangipatakdirak iti business tayo iti probinsya. No jak makaawid, bigatak ton. Di pa'y kadinalpas? Kunak man no isuti na si kasoy iti napalabas ngal aldaw. Ato ti marami di anak. Saan ngamin apatad di daga? Iso nga ipapatad ko. Ay, umayak man mo't tapno makitak mo't dalulo kan lola ijay. Saan? Narigat ag commute ng biyahe. Naimbag tulan no at dalugan tayo na anak ko. Tauray kanayunum to ti sumurot kanyak. Wait! Intan! Ha? Ne, addan ni Tata Wilson. Sige anak ko ha, mapan kamin. Ikuyog ko ni Tata Wilson. Tatangdanak ngagtrabaho ijay. Ne, di kag bulbulakbul Gigi ha? Agyan ka lang dito'y balay. Wen, tata! This drama is owned by Jenna Almoida Napanan Drama. ni tatang mo, Gigi. Apay ngagmay-may sa ka dito'y balayo. Napan ijay probinsya da lolo ken lolak, anti. Ay, anya tinaramid na jay. Mapan na kano simpaan jay pagipatakderan da iti grocery me. Ha? Ne, kunak man no nalpasan day jay. Saan pa'y nga rod, anti? Kat, nangan kan. Wen, anti? Malang nga rod, no awan pa'y jay amam, kat mabuteng ka dito'y balay yung agmay-may sa, umay ka lang ijay balay, Gigi. Wen, anti? Ngam sa anak amabuteng? Nairwama ko na pampanawan ni tata. Hello, Manang Lida. Nagadayo mo ti pagipatakderan nyo ti business yo. Ijay mo't lang amin tinapintas ti lokasyon na sali. Apay, kas jay laeng aya ti mapanunot yu a business. Adumot ti sabali manang. Uso ti panagtaraken iti baboy dito'y lugar tayo. Isulak kumaan manang. Grocery mo ti kayat ni bayaw mo, ading ko. Apay, isaw ti masursuraw. Sika ati agdesisyon manang, ta sika nga rod ti agtrab-trabaho. Pagbambanugam ti kwarta, maar-aramat para iti dayta. Suportarak latan ti kayat asawa ka, ading ko, bareng agbalbaliwan. Nagadayo pa'y mo ti lugar da. Numalpas ti kontratak dito abroad, agforgodak ton. Taas si kaswan min ti ipatakdar nila kaya business mi. Ala ka, makamu ka ama nang. Monitorem nga rod ajay asawam. Tapno saan amayaw awan ti kwarta nga ipawpawit mo. Hello, Lakay! Kumusta? Naawat mo ti kwartang impawit ko? Walida, Kat, kumusta? Anyat narugyamon? tartarimaanag pa'y jalote apang ipatakdiran iti business na bakit? Ta saan ngamin apatad day jay? At datang-tandanak amang bulbuldoser. Kat, idulin mo nga ro ti kwartang ipawpawit ko tapno saan na magastos. Wen, nakadulin, bakit? Sige nga ron, tsak pa'y lang ipawit. Tay pa'y lausaran yung agtrabaho ti ipawit ko, ta siya akong ti mangidulin iti kwarta, Lakay. Ha? Apay, awan pa nagtalak mo kanya kaya bakit? Adda, nga may mayat no siya ti agidulin. Ay kat makamu ka nga ruda, bakit? Basta di mo liwayan tagipawit italawas mi anak mo ha. Wen, di ka madanagan. Ibagam no mabalinan arugyan ti business ta. Ta saak to agipawit iti dakkel a kwarta. Wen, bakit? Ket, kumusta ka di tangay? Kastoy kanayo na mabannog. Jak to agsublia talaga dito yun. Nagrigat ti trabaho dito Iso nga agurnong tatap na adda pag business ta. Sige, bakit? Di ka madalagan. Tagdan to sang putam a business ta dito Pilipinas. Ay ka, nasaya at launay ano kastala kay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada pa'y kwartam di tabay. Abay, naibusan ti inutang mo kanya?
Awan nga rodon baraw, naabak, nan, pautangan nakpay. Nagatut-utang yung kanya ako na. Alay, bayadak to ka rin. Lalaing ikaw no, promise. Subutek, jay abak ko. Mabit lang nga ron. Ay na, iba't na nakita ka dito, Ibig. Ah, Kung naktupay ka, nga adda ka dito yung ayoyang tayaw. ne. Ito'y kayo ka di pa, dito'y nanang. Saan? Kasangsangpit ko laang. Nan, kwartam ma'am. Amok nga duti kwartam itakay. Tanak nga baka kano idi kalman. Manuti ka sa pula nyo, aya. Taloribaw no adda. Agam no awan di uray 2,900. Siyak pa'y matun unam avik. Siyak ti mo na nga utang geng ka. Ala, di kayo matanagan. Taikan kayo adwakin ni nanang, tata. Hello, Lida bakit? Parugya akong te business na. Tapno nalpasen no sumangpet ka. O sige mangipaw itak nga ro diti kwartan. Ipauwit mo amin ng jornong mo. Tapno mabit amalpas. Agayabak iti adong agtrabaho. Kan katangag amin na nama ikarga iti grocery. Sigurado ka Wen, tapno makadugitan. Tane, sayang taglabas ngal daw. O sige nga rod. Ipawit kon intun bigat, lakay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, sinaurdak ijay ayoyang tayo, Bek. Nakimos ti kwartak. Ay, uwan gayam. Impawit ka no nilida jay pagpuunan nyo iti business. Una nang, Hey, dakil samot agatan day jay nakaw. una nang. Ngam ko nakaparugyak urayin inutak. Adawa ka no laban no bigat. Abay, di ka mapan. Pampanunutak nga rin ti mapananang. Tangay agsuswerte akmat iti sugal. Unak nga itayak pa nga umuna jay kwarta pagpuunan mi. Tapno agtriple. Ay, ala, anak ka. Kuyugan ka. Basta di bagbakin ni Lida. Nawan! Danag mun, aya. Basta ikanak mo nga ron, agudwatan iti kwarta. Anya? Ay sus, amangan numa ipaabak yo. Saan? Lalaingag, baraw. Bek, ay kasano da ito yun ngay. Naabakak may. Oras siyak nga rod nanang. Nakimos ti kwarta. Anya! Ay, kunak man no nalaing ka. Italaang manang agmamalasak nanang. Nagsasaruno ti panangabak ko iti kalabas. Ay, sausa. Kasano nga rodin ngay. Dakkel agata dyan na ipaabak tanakaw. Un nga rod. Anyat iba ka kinilida ngay. Sigurado akaungot naklay jay. Amangan pa'y din sinaan na kon. Ay, kano sinaan na ka ay, awan mabalay. Nung ay pabayadan na kanyak nanang. Ay, bayadam baraw. Sana mabalin Dua tayo mo't anang ipaabak iti kwarta. Bayadan tayo adwa Anyat pagpayad ko ngay. Awa mo kwarta. Basta ibaga ka nagkuduan tayo ti kwarta. Ngamno kaya't yuman. Pagparangin tayo anahuldapak. Anya? Kampay di, nahuldapak. Katda kayo tagbaling na testigo nanang. Ha? Ay, kasla mabutugak magtistigaw. Ay, makonsensya ta siyempre, anak ko, jay luklukun ta. Kat, anya nga ti pagbayad yu iti inalayo a kwarta. Ay, awan. Ang, ala nga raw. Planwam anaimbag, tapno saan ta amatiklaw. Anya, ulit man timbagam, Vic. Lida bakit? Nahuldapak! Dandanidak pinatay na gijay ahuldapan. Imbag ta nakatarayang. Kat, manong dinahold up kan ka ngay. Amen, di igam ko a kwarta. Tanapan ko nga ron inwar di binandala kwarta nga impawit mo. Natiktikan dak na gijay ahuldapan. Awanan, di kwarta pag business ta ko mabagay. Anya, nagdakkalagatan day jay. Inruar mo amin, aya. Una, sa gumatang ako man iti materyales.
Kanya may karagay ti grocery. Unay kamutan. Kasana mapamati na ka na hold up ka. Pang-aasim, Vic, di nakluklukwan. Saan ka luklukwan? Ninanang ti makapalignag. Takadwag iti. Tabumulbulot iti kwarta kanya. Nakita natin na pasamag. Anya? O sige, tawagak man ni Nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agpaiso ay na hold up ni Vic. Kuwa. Ibagayo tagpaiso, Nanang. Na hold up ni Vic huwan no saan. Ay, sorry, Vic. Nga mas ruming bauti pamatag ka iti anak ko. Kuwa. Saan napudnaw, anak ko? Anya? Kung kuna na lang dayjay, tapno saan mo nga ungtan. Hanggang kinapudno na naabak iti sugal. Anya? Ti awanan bain alalakin? Ay na, anak ko, pakawanan ako ma. At damo basol kaw, tabi muludak iti kwarta ken kwa na. Impaabak ko mo lang, pakawanan ako ma, anak ko. Unay kayo matan. Ay, Day takot ti madikada kayo. Konsensyon yung aming timading arami di asawak. Isungawan pa nagbaliw na. ay, sorry talaga, anak ko. At dayta, nakakukus ko amin ang akawis mo, Vic. Pumanaw kan. Lida, pang-aasim ka di Di nakpapanawan. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan nga. No ay ayatan nak, di nak kumali ng langsutan. Panang loko tinaramid mo. Olbod. Kanayon kumat nga ibagakan kano kasano ti karigat ti trabaho ki abroad. Nga winaldas mo lang ti kwarta itawan kasas ka nabanag. Sorry, Lida. Bumawak ka. Di ka nagsublipay di abroad. Tasyak mo taga abroad. Promise. Huwag mo nga, Ben. Lida, anak ko. Pakawan mo ta asawa. Ta nakasagana mo ngagbalbalew. May sa kayo mat nanang. Konsentidor kayo akatugangan. Sorry, anak ko. Saan na maulit na jay? Pagbababawyak na gijay nga inararamid ko. Oray siyak bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ikandak ka di, tikundaway kong agbalbaliw. Agabrudak, tapno masukatan ti winaldas ko a kwarta, Lida. Promise. Kaano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tadyak na nagsuldo. Sa pagtutagpaw itintong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madami nan kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipaay ko amin na pakaragsakam. Kantapno di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapul iti kaskan ka kasingpet, honey. Ay yaman ak no kasta. Alagarudan, tanay. At napay aramida, honey. Umawag ak man na nintong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga hilili. Agpaw ititi kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun. Tasaan pa'y nagsweldo. Ay, sayang. Kunak no itan ti pa nagpawit na. Hanggang sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairuwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nay, adaman kwartatan anak ko. Hanggang nayo na mabasita. Adumagang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti kasapulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itidakkel agatan. Maibus mat adagos. 1 de millionaire kayo mangamin.
Ay na, sana bali at kanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang, sukatak ti cellphone ko, takayat ko, jay kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog tapagsukatam a cellphone mo at usarag. Ay saan Adda pang tidak dito'y nanang. Asinaw ni Alfay? Ada mo cellphone nan? Saan? Jacob sat na, taawan ka no cellphone na. Kaasimot, sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit, itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo't? Italaang maninday to'y, tani kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod, ngaminton maminsan. Siakton nga inam ti priority Wen ka di, danag yun aya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo May bustay kwartayo na ya. Ay, ikwa. Basitan tinagbati anak ko. Tainutang ni uncle mo. Ta nagpakpakaasi apabulutak. Ta emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yaw. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kung disweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak nanang. Jak makapawit. No kaya't yo, mapan kayo di balay dalili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Ay saanon. Kababain. Basta mapan kayo, nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungetak no di kayo agpa-check up, nanang. Apay anak kami suot ka, Lilay. Hay, imawag ni Carlo nanang. Umay ka no jay inana ita dito'y balay. Anya, apay ka ngay. Umay ka no dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. Adda pa'y kwartayo din At dapay mo na patay. Pabuludan dakman pa'y nga rod. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000, tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na nga min tagpilay jay public tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. Ta 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga ited ko. Ngam awan kwarta ko. Malangarod, mabitlaan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, adda kayaw. Ala, sumrak kayaw abalayan. Kaduak to'y kaanakak, nilanay. Ta medyo marigatanak no awan kaduak. Kauwan awan problema abalayan. Naimbag nga oras yun, nana. Kastama at balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami abalayan. Anyat kayat yung merienda nga abalayan. Pandisal, kape, Diyos, wano pansait. Wano syupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita nabalayan. Kan may sa, nabsog kami paimod. Ay na di kay kadag babay na balayan. Kas kay lasab sa bali. Ay awan mo nilili. Ada na panan na. Asa si kaswan na ngamin tay negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di ited na kwartakan ka abalayan. Antoy neto, 2,000. Pasensya ka na tani ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipatpatak diranda iti balayda abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo ditoy kan ada mapagna. Sana makadanon tilugan. Iji mo lang amin tayan tinalaka adaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna.
Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ti balayo. Saan at di makayat ni Lili ditoy? Naariwawa ka no tilugan. Igid nga min ti kalsada. Kayat na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastamat barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamad. Papanan nyo manan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo arwar nanang. Ay kagagangay ti single Makapan iti sa dino man nakayat napapanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga uru-urayon. Inton bigata kon nga agawid. Maturugak to iti hotel. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talos siya. Kanya nga rod ngay. Talaga akasta Julio. Saan na balay? Nasaan mo't asikat gastos? Siyak mo't. Siguro dakkel ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Yawid nak ngamin ni Jibalayo tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kayata makiasawa ka manan. Diyak nga rod mo. Diyak sigurado. Ang bilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kasta gawid tang aruden ay Jibalayo. Isulakat itinobyo nan tiagno mariti balayaw. Ang mga numadamdama, papanawon da ka ijayan. Ayun anya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaadla ka no iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako na agawid ta ni Jibalayo. Taag na idtamot ta ni jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Sikati makaam mo, Julio. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anyamat daytan nanang. Makigidgidnan kayo mat makinubnobyo. Ne, apay da kasaya ka nabayag mo't tanabaluak. Agpada kami matabalo ka ni Julio Kunwan gayam. Nakitak jay relo kan sapatos na. Isumat day jay ginatang mo ide. Ako na yung irigalo yukin ni Uncle Pilo akabagis yun. Kwa, Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga intad ko na kan ni Julio. Pasig pa'y abranded kun nginginaan dagiti kawas na. Siguro, iso ti papapananti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Di ka man kon didilaw kanyak lilay. Tagpada talaang. Nulapdan na kamakin nayat kan ni Julio. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amen. Tapno agsardangan amang ipawpawit iti kwarta. Anya? Ay, makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga ramatan ta, Lili? Kat, mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo Ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat, anya ko man ang masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Sika lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod ata di nakisuksukan. Sika kiti ang mga nodadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day jay ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kun adayo nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No kayat yaw, ag-double wedding tayon, Lilay. Anya? Saan nun?
Di ka maagkasaran kini Alfie. Tagastos la dayta. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito'y lugar tayo. Kan dagiti la close friends tayo ti awisan tayo. Ay na, may imagine ko gyam. Ay, nagganas ka nga tantag kasari ti igid ti baybay. Ay na, di kay agara pa, apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kwana. Di nanto aramiden dayta nanang. Siyakyaang ti ay-ayatan ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman di balay dalili, tagpakuyog kayo kenkuanay kayan ti mararami da balay may. Adayo ka no, maat ko na ni abalayan, anak ko. Adayo ka no, ti mapagna. Tasaan ka no, amakadanon ti lugan. Anya, ket no igid na mismo ti highway day jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asulsulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Nay, apay nga yakasta. Agdumamat ti ibagbagada. Kuna ni Lili, igid na mismo ti highway di nagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tadyak na danon idinilili. Mapan kay to man di balay da. Tanay, numaminsan, jak makontak. Pasaray saan na naka-online. Isa, jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno anda kadwayo, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ha! Naimbag nga oras mo, abalayan. Apay akasla nakigtot ka nakakita kanyak. Aqua. Jack ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili, abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Adda na panan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala dito balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito Ay, abalayan. Sige tay nakmangirwar itinalami isa mainom, abalayan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ken, imbaga yung adaan. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga adda na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taim pasibog ko dagiti mulak. Saan abalin Ibagak to akaanakak. Mala, tay nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga taasumangpot ni Lili, abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no makaahawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay da insan na iji kabangi-bang nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya? Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw? Ang awan magayam ulis analabaan. Kan awan bakanti asilid, tadati ka anakak. Kan adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengue. Ang mga numakagat kayo iti lamok, delikadaw. Ay, uray agawid kami, abalayan. Agsubli kamin tulaengan no nakasangputan ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo Wrong timing mga mintiyo umay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga aday jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Kit jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kasta aya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo tananapan tayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada pa'y abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Urayak ti pawit mo
Marigat anak ngamin abumangon. Amangan lumakon-fine nak. Sige, ta, agpauita kinton bigat. Alang arod, agpaimbag ka. Agpakada akong tagtrabaho ak manen. Bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawit. Wan, ngambasitlat itad ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagan nyo ngamin tinobyo ah. Taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay ngaya kasta kamatan. Ipulong kayon tupay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kwana. Anya, maiturad yung aramidan ti kasta nga uray anak da. Kawana, amumat abakot akon. Lakay matan tinobyok. Saan kami na makatrabaho ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat makwarta? Iso kita ang basait, Lilay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta kayo, Nana? Ha? Carlo? Adakan? Uwe, Nana. Jak imbag baga ti panagawid ko, tapno masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kunana kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik, Nana? akwa. Nanang, Ay. rumor kami enta. Carlo? Lili, ada akon. Kumusta kan? Ay, Marsikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Anya ti kayat asawon na ito, Lili. Apaya marsikog ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na ko, ma. At daditan. Awanin ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Dandani awan nagbati kanyak. Tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog, ken ilaw ti kalaban ko Jabrod. Kalpasan na, kastoy lagayam taramidam. Ayan ti palay apin aramid mo. Ko, ladingit. Ngam saan anatuloy. Anya, kahit ayan ti kwarta ngayon pawpawit ko. Kwa, awanin nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol ngay sublim dagiti pawpawit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw naklili. Isabayadam dagiti nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. kasano daytan ngay anak ko. Tumulong kayong agbayad iti nobyo yung ananang. Saan matlaada kami kin ni Alfie ti nairanod iti dayga ang kwarta. Uray da kayo iti nobyo yung. Ay, dayta nga rod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo diti balay kat saan mo na nagparparik na dayja alakay kanyak. Anya, kasano nga rod da ito yan? Ibagam ka ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan na napnapan anti kwarta. Awan mo't kwarta na. Ay, kasano nga tada ito yan? No apay mo ngami na nakirelasyon ka pay lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay mat agsao iti kasta takinanunungan nyo mat dayjay nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan, da kayo ti may saan ang durog kanyak amang hot-hot kin ni Carlo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pakawanan da kumanana. Nay, anyat ikidawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kaya pinawpawitan iti kwarta iti? Tagdiretso amin ti sweldo kiti nobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 api ng panunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawid ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagbanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adwa kwarta. At dalakot igatang ko iti bagas kan si daan, mayatan. Pasensyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Na kayon ti ipangrunak at tulungan. Kat,
Kasanog ayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko ananang. Panangluko ti naramid na kanyak. Iso amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo ti panagapa mi manipod nagsikugang. Kan idi obliga nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod Apay na agsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon, mabayin akon. Kumaano sa anak amasikog. Kat anyat ambom ngay. Amangan nawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspudno nga anak na. Mabayin akon. Awanin rupak nga isarang ko kan kuana, nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan no ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan tangaro diti kwarta ngay. Awan amok, nanang. Sumraka ko mga trabaho nga masikugak mat. Ay, una yan na yat ikas to nagbambanagan ta, nako. Unay mga minan tikas dyan ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilya man na imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatak, nanang. Isunto ti aklunak. Anyat ipakanakin ka ngay. Bingkol! Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan. Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magusto ak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultuladan jay kamsat mo, No makiasawa ka. Tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kamsat. Iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayat inaklon ni Manang Malo, nanang. Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayday ki idin kanon akardeng ti kaya na. Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kun adda na talaga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga pilyag tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi Tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay ngagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo, anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag ti paraangan may.
Nagpipintas mo ngamin na babalasang dagiti anak mo. Sigo mo kidi pintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wen matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo ken napipintas. Taadan sama puli da Kastila. Taadan sa dara di apong da kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilangan ke, siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik, idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun maray tamangan numaladaw kiti papanak. Ay, baga orasyon na. Pasyar ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga may ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana? Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon, dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malaw, O sige, Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ado pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwag. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, ingka pa'y lapagawidan, no, at dati aramidam. Ay, awan aramidak, nanang. Inakit di pastor kan, Ala, sige, makambu ka. Nabayag ka ka din, Karding. Medyo, Malo. Makadisturbo ak samot. Ada ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag at mo arak iti silid ko. Diyak amo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakpak ko. Mabainak ang mangirwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ila ko? Itid ko, Malo. Ay, kaagyaman nak nga rod, Nagdakkel pa'y mat. Nagdagsunan nga detang inawawit mo. Ayos laeng. Basta para keng ka, Malo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka. At da ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso, Malo. Uwan, Karding. Ay, ayaton ka mat. Oh, agyaman ak, Malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisay. Awang ganas ko amangan. Ha? Abay, nagmurmuryot kayo. Ni Manang mo Saan ngagpampanunot? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Kuna ka ni Roger ti aklunan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo isuti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yu kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka, jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsawg ti bulsa kansan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Aklun ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Win nang. Ang santay unay alakay ni Adonis. 55 na laeng, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo ulat ta.
Na, apay, lakay, baruday jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Adliya, nanay, babalong mo gayam, naimbag ano, Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. ay na, urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalong tao, saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din iti pamerienda tayo kini Adonis inton madamdama. No kasta, siya tinagasan kada kaming agar-aram ken ka, Jana. Wen. Ngamin, sika tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka, Jana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir, nana. Takayan ayat kunti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Jana. Ay na, nagmayaten ngay. Ala, agawan yo, tasaan pa'y apa nagtutudaw. Hey, narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Jana ti may papanit ti dayta. Asawa kong talak mo, nana kariya. Ay na, nagimasin na gito'y pasalubong ni Adonis. At na pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Ala, mangan kayo laang nanang. Agpeneg kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang Malo! Mangan ka mo na! Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo da kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsahupay nanang. Tamasakitan mo't anima nang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumo nga menti pagpagak. Inauna ka pa mo nga road malaw. Ang di mo usaran, tautik mo. Ha? Awan na ano dahi ta pusong laang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Karding nanang. Ay, oray na singpat. No padamat, napugpugraut. Awan serbi na. Sayang ni Roger. Professional day jay. Naimbag laangay. Tananakam tuy aday. Amuna ti agpili iti naklun na kadag iti agar-aram ken kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandani pa ikot ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusa yan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday pagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana karya, kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasar kun ni Malu nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't minti mang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itunggal may siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malu, nana. Isaw. Anya makunab malaw. Kap-kap na kanmin titunggal may sa nanang. Ay, naikait.
Anyat partsinyaw inton kasariyaw, karding. Adda talo dadakkel ang baboy ko, nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagi jay baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kayag kasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuwang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumula ang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partsyan tinwang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partsyan mon. Day tangaron mo ti pampanunutek malaw. Ngam imbagak mo tun kininanang mo, apartyan tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. No anya ti adda isulaang. Di mo kutsyan jinwang mo tapno adda pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo malaw. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Diana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod nanang. Imanay mo't gayam jay talo a baboy asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basitin da. Kundi kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, hawang mo kidi Mangrugain ti riga di kam sa mo. Ta mamirmirao mo ti nakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais. Ta bongga ti pamayan yaw. Wan? Sigurado day ta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano agkasar nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagmayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga laki diyaga unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kam sa amaw. Ta simple lang gamin. Ti kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw ti kwartada. Naimbag niya doon siya. Ta do ti kwartada. Ay, wala nanang. Ganay na. Tay ito bongga. Tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Malaw. Tumulong ka ang mga sikasaw kadagiti bisita anak ko. Tanay. Diyak makagaraw. Marugitan to'y bado. Mabalin niyo matintag sukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis Ay nanang. na. Intun rabiayin nga sukatak. Anya serving nga ito'y napinta sa badaw. No, sukatak kadagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabam di asawa. Tatumulong nga agsarb. At dayjay kusina ni Karding nanang. Isuda ti paraluto ijay. Nasaya nga raw. Uray, isula maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo, mari karya. Tanak ki asawa mo tindag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wana, ado tayo magkeding agkakaro ba? Kan nasidaglaang dito iti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na.
Di mo pada na mamirmira o tinagyasawan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, Maray. Nagagagaggar din ka nagtalon. Day talaan ti paggagagitan na. Sa mga swil daw iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, Maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, Maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridak nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapawal. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mang Putadonis. Puri na bilaan ni nakasta. Marabian ka sumangput. Nabartek ka pa'y. Ay, dyan kaya ti masirsermoran. No kastoya na kayo numak. Dyan. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Dyan kaya't tinaangdod na maturog. Iso labaran na. Rumuanak pa'y. Dyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Tada ka no palot dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, inka pa lumutang i gestor iti masita. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yu tilamas. Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan, nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ang jay asawa maun. Jay sa mo lakarayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na talon, sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Di o kaila ko dagita tapno ada kwartayaw. Urewang kwarta mi, basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awam mapagastusan mi, tawam pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iji talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan sabot ni jay talon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumursurutak ni Karding. Umayak man nanang. Nay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumurkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Nay, apayan nga agsangi ka. Nagapa kami kanya Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Nay, apayaya. Tsuklem pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga ron nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. Onya nga itid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo, nanang.
Ne, anda ka magayam dito, Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyonak manang. Ay na, agkon si Misyon ta day malo. Imo mo gayam day asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto di asawa manang? Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, ah? Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken kwa na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makaka mo ang mga raramid ka dagita. Ungtan nak ngamin no pilitag tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanyak. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanyak. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli jay. Umaak nga roden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda kanon ni Jana ditoy. Muay, nagbakasyon pa ilang. Ta kanayon damot nga agapa ka na witi asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang barok. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngamin. Ay, katuan ana. Ngam basit laang. Mabilang nga raw tayo na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo, ah. Nakalako nila kay ko itimula na anatag. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo. Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti na ito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalang pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. So ako na sinaan na lagan. Ano saan idarumnan. Sugador lagaruday nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko, ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Maminsan, mabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka, iti day dyan nga adunays. Diya mo ninamnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kan ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kan nagagay. Ay, apapal ko jay adim kan ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Karday nga nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kat no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag ka na kami.
Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, adda, asino da ka di? Adda ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Oo, ada ka magkaya man, Hildo. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuman. Ay, agyaman na maninhani kaw. Ala na. Ingka ituloy yung aramidam iti kusina. Uwan, nanang. Sapay kumata din agtulokwan, Hildo. Siya kumalaang ti ayatem. Ikari dahi takeng ka. Si kalati babae iti biyag kaw. Ay ayateng ka unay. Nanang, Oo, anak ko, kunak no nakaturog kan. ururayan ka nga min, nanang. Ay, sigay ta agpakada akong inay. Tanay, makaturturo ganto'y anak, Mau. Okay nga, Rod. Agannad kay ti panagawid mo, ha? Wan, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw na unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo ti pampanunutam, anak ko. Uwan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Amangan nuguraan nak. Ngam ibaga kong tagpaysukan ka. Wan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaang kan ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Oh, apay nga ron nga'y analit ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tiriknak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't no makiasawa man din ni nanang mo, apok. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kit day no makiasawa. Tapnuad dan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Nay, apay, di mo kaya't makiayan ayat manahin dyan nakma, bakay. Karbangan na matya kayat ka. Nasayat kit day, tapnuad dakan kadwaan na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandan nagsenyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayong anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga rod. Wala nga, istambay mo't day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawa sa dot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amti kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijay nakauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnag kiti dayta. Huwag nga rod lula. No may ijay balay, maturog tararamidan na. Ilutlutuan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Ha? Deket anak tante mang biyagkan ko na. Naglalaingan na ngay. Uray sanan, no kasta mo laang. Mga no malugi pa'y kiday. Diyay negusyaw dyan naktaapakanan ni Jay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawid ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Agnaeden dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lula ti boyfriend nyo para kada kayo?
Isungarod nga agdan na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan nanan. Ha? Ay, umay ka. Sabdan ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairuwar na niya motor. Nagbiit mo tan, nairuwar mo adakos. Ikaw na, ha? Naidawon ko mo tan, dyan mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At da pagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diya ko nag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan, nobyom amang tulong kan ka dito'y pakanan niyo, Wenilen. Kwa, agurigur nga ni nanang. Aha! Agurigor la ka na yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na yunan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamo na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyok. Isu adida kam kumamot pag sinaan. Maginin nayat nga. Si kalang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtagadam. Adda ka dito yung mabamban no gamang isaserve iti ka ng nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerten da dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakkel mo kag trabaho kami latta nga uray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latta iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay. Nagdakkelan na karnay ngam sa dumat. Sinaamon day jay. Kasta makanayan. Awan laka, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Agsubli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day dya tao. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Ani na nang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay ba man ta dumawat na giti kurtana. Ha? Awanan ti kwarta. Ken sinublidan di motorsiklo. Tadi mo gayam imbay-bayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kurtam giday. Amok nga do tikita di ba kanam. Takanayo nga do customer mau. Awanan! In market ko. Kaya mo sakit ti matungpa. Ay, di mo kabilang tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilan tay darum ka. Ay! Ibagam di tayo namtekan na kiti kurta. Amok nga turno iti bangkaw. Pulak to ba iti balayin ay. Atal na ka Manildo! No di nakikan iti kurta pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung namladay ta. Kano ipatay mo no. Mabukaw kiti biyag mau. Idi day ta, ngam saan itan. Ha? Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetong kanyak. Sadot ka lang arudan. Arte kapay. Isong agsina talangan. No kasta. Pimanawan jay nobyo ti inam. Apo, wen lola. Naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday siya lalaki. Ay na, nagsaya atan na damag day ta, apo. Anya din nang ikaw. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nanday sa dut anobyo na. Pinapanaw na kanon ijay balay da. Aya! Nagsayatan. Ay rambakan tayo dayta na pintas a damag bakit. Ingkamang tilaw iti manok ta partyam. Na, tasyak pa'y tibaw na mat. Na. Kasi ka na ati mapan.
Kita man no okay matlaan to ilang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kasta suot yun, nanang. Nagseksi kayo, ah. Thank you, anak ko. Ang papanan nyo, aya. Adda imit ko a tao, anak. Ay di kanton aglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Akwa, may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapana kunta ni Aldawan, anak ko. No kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siyak lamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sadut kan artak anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang hildo. Ngimiti agangay, nagalas magayam taramid na. Nasingput tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo ila ka ni Mang Hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingput tinobyo kita. Kat maipasiguradok nga awan to apulos ti pagbabawyak. No makiasawa kan ko, anak. Sorry, nanang. Ngamjak kaya't makiasawa kayo manan. Anya? Pasensya kayo na, ngam ibagbagak laang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta inti ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukan ka, anak ko. Adda maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balahasan ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan ta saan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko ni iti inak ti pangadang ko. Diyak kaya't na makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya't na makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabainan wano niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya't tararamidan nyo. Pangaasi nyo man. Agnakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawon ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabainan, tapno saanan nga agsubli dito eh. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing tinakirelasyonak, di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatan ang makiasawa kayo, tabakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga rodan nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutok. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamu kaya? No ipilit yu ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng, hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano nga rod ngay. Di nakmet kaya taparaking ka. No di anak mo ti pilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak ti agsakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay aten ka Andreng. Iso adyak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Ay nga rod taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko anubyok. Anya ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya? Nani. Ngamin, di na nakitkita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kankwana. Mamati nga ta?
Pamatsinta honey. Ape nga da kayo man nandito balay, tata. Di matimbagak ka di kayo no umumay dito, eh. Ay, kwa balasang kaw. Ay, winilin hanay. Sikan timang ibaga. Sikan honey. Sikan na. Kuha anak ko. Aday pud numiken ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudno yung nga? Kuha nga miin. Sorry no italaang nga ibagak da itukan ka. Kuha nga miin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amaham. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karoprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko sa nalugpak. Kan kunayo na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakatwan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso an natayag akmat. Ape nga ro dakas ti height na ngay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul uli makalang. Palpaliwak ti style mau. Si ka babae. Ha? Kung namili na pintas ka may. Andring. Ay na, no di na kayat para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw Ni, sa anak mga aguy-uyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kayat ngagbalin na may kadwa nga ma'am. Nakarkaro pa, di ka kayat ngagbalin na syuman. Heh, di ka kayon. Ay, Andring! Papanamon ngay! Mabitlaan! Sinatan! Agsinatan! Dak kayat tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andring. Nangagyumot dyan baga na, nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat ti bagiyo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo, nabiit kayo pa'y laangam kas jayan tim pakita na kada kayo. Iso alipatan yun day jay. Ibagbagayo pa yan nga amak mauray saan mat. Kan liklikan yun ti maki-boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho, ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wanan anak ko. Saanan? Jakon maki-boyfriend. Jakon mapanija iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya, kanak ko. Manang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po kuyaw. Ay, kena saya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May salababoy Umdas mo siguro dahi ta. Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Bay, anya din ang nagkarumyaw. May salababoy ti partyan yaw. Ay, kawan na tata. Dakil mo di baboy, may? Anayon yun atalo tanayonak. Inayon ko, tayo dwa ababoy ka. Ha? Ay, Natasyaw. Bunyag ti pasken. Sana kasar. Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay, sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo sa nga barangay. Wano, dwa barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo ababoy ang maparting tatang. Basit day ka no ano ti dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Heh, ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Baboy kumaday dya, pa'y baboy mau. Ha? Iso nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kaw, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga,
Ado ti sagana. Talong amin ababaw, iti pinartimi ita bunyag ti apukaw. Nalpasan kakatasaw. Nagpungga akaw. Kamangala iti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay kay makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kaw. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno, da mga muawer iti apo ko may. Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tapang, umadanin ti graduation ko. Wen nga rod anak ko, ay nakamaudyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Wala nang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress Hey, anya may ti planong inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo Ken planom iti biyag mau. Pag namayan da kamay, itad mau dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Saan na pa nang iboy-boy na rumbang lang agsubad ka makada kami adadakil mau anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagam iti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbagamon? Aguli magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbagakan ka, Juna. Tano, saan aga po kada kami adadakkel mau? Saan ka makaadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua ababoy. Ken dua kalding. Aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na pa naghanda. Ay na. May mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadom tao. Ay, adabadok dita. Tay us-usarak nga agninenang. Day ba yan? Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay saanan, gastos laday ta, adamot badok. Ay no di mo kayat agbati kan. Di ko umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga Rod. Inakto gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo da tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga Rod. Dua ababoy ti partsenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win anana. Talaga mo ni tatatasyo
Basta agpaskan, bungga. Wan nga raw, manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga raw. Ay, sana all. Wan angam, damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jak lain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na, nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit, biyag na day ta, balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran! Agpapas kaya mangan, daw tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pelitsun manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata! Ket ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo! Kaya't kulang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti adu arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti adu arigrigat may. Sudah ito. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabiit. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Meta tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ginda kakabsat. Ay sige, bangang kailaeng. Tarambakan tayo iti ustaw ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw nga may makiragragsak kada kamay. Duwala nga, tinabati ababoy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nga ilako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tataw ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka ditaan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tataw dagi jay tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang mat nga umuna tinagpuunam Di ka gimimot tamaday. Sana pa nagimot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga rodain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusin ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Juna ti mang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sa nagapukadata nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwasa kon inton bigat tatang. Tain nakagreview para iti board exam ko. Ay good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uy, tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalinti makitugawa ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan sir. Agyaman na ka ding Angam di nakawagan iti sir. Nanumuak lang.
May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, Manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito eh. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnay di pagababangat. Dapay mo't may sa bakante ang kwarto. Manot abang, Manong. Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, Manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga taan alpas ti pa nag-review na. Saan ka no pa'y may... Apay ni Manong na idingay. Saan mo takas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amagtan. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo ngaminan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga aglutuwain. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan. Ala, wangag paisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay, kablawan ka na kaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw. Board passer ti anakaw. Lakay, tangiwa mo mamang. Anya kamutin. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinariga ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibagam adagos ta, patgan may ngawan duwa ba? Sapay ko tamaawat yun ni Tito Anobio. Nobiyaw. Dan aya nobiyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y ngagkaskasar Agtrabaho ka ba Wan? Tatang. Romeo. Di mo't ilaklakom ginwang mau. Tata, tadyang mo lamasikaso ngayon, way. Tabisya mo iti trabaho. Apay adam mo yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Pangusaran nyo ay. Pag blow out, jakab sa mau. Kuna man o dagiti baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay Nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tainton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kaka. Malala, kakalugaran.
Mangan kailang, wine, di kang babain. Ay na, Nana Maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wala raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da Bakan tayo, kakatasyo. di pa nagraduaran ti inauding anak mi ah. Ay na. Duwan, ti professional nga anak ka. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, Nana. Wine. Katoy paray, may katoy. Kitbayam, no kasta te pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, baybay kita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta ah. Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay, apay nga awam man dito'y malayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, iso na panain. Agawid mo lang at ah. Wala, into na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagijay offer da ijay. Kun nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil tao. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa so, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Tasaan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Taagtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga yung masikog kan. Kinapay ang nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan, tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bay anyon. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Dandan ni makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Alatada kami ti mga wawer iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa. Ngam saan mo't amabalin tatang. Anya? Sana mabaling nga? Masikugak mo't manan tatang. Ha! Ay, unay kameten si Kati tao. Sinikugaman to anak ka, ka amom nga pa'y trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha! Ikasal mo nga roda yung anak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko tatang. Wen tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo matagpaspas ken dito'y balay. Ha!